Yesu nongeye ikaze nanone kuri YouTube channel hirya no hino ku isi uko bwije n'uko buteye buri umwe wese aba yifuza gukunda ndetse akanakundwa, gusa usibye yuko hari abajya mu rukundo bamwe rukababera umugisha abandi ugasanga urukundo rwabo rwose ntabwo rugenze nabi ku buryo hari uwo usanga buri munsi banga aribyo bita gukatirwa cyangwa guterwa indobo, ugasanga ahora abyibazaho avuga ngo ariko se wundi njyewe Imana inziza iki? Gusa hari n'abakundana rwose urukundo rwabo rukavugwa n'abantu benshi ariko hanyuma ugasanga umubano wabo ntabwo urambye cyangwa se umwe yarakinishaga undi, abo ngabo rero nibo tugiye kurebera hamwe mu ikiganiro naguteguriye cy'uyu munsi, uyu Airways ndetse na Juno Kizigenza, aba ngaba ngira ngo mwegeze kubyumva igihe kitari gitoya rero amanywa ndetse nijoro abantu benshi bagiye batandukanye yewe n'aba bombi ubwabo babyemerera yuko bakundana ariko umubano wabo rwose ntabwo waje gukomeza bitewe n'uko umwe yakinishaga undi. Uyu nguyu Airways rero yavuze ijambo ryababaje benshi na n'uyu mwanya bamwe bakiri kwibazaho, aho yagiye ku rubuga rwa Instagram arangije arandika ngo umuntu nzi waba waranyambuye ubusugi bwanjye ni uyu nguyu Juno Kizigenza. Wakibaza rero Airways yabivuze agamije iki? Niki cyabimuteye? Arangije kubivuga ibi ngibi yatanze n'umugabo wo kubihamya aribyo turi buze kurebera hamwe mu kanya tureba umugabo yatanze wo kubihamya ninde. Mbere yuko dukomeza ikiganiro cy'uyu munsi rero reka mbanze ngusabe gukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. YouTube channel rero izajya inyuraho ibiganiro bigiye bitandukanye haba mu myidagaduro ndetse no muri politike, hose tuzajya tubagererayo tubabwire uko isi yifashe, turebe aho ibintu biba bigeze kugira ngo mudacikanwa. Uyu nguyu Airways ndetse na Juno Kizigenza rero ngira ngo si rimwe si na kabiri wumva yuko aba bombi begeze gukundana igihe kitari gitoya, gusa hanyuma yaho umwe yaje kubwira undi ngo njye ntabwo ngukunda nta nubwo nigeze ngukunda, ku buryo rwose umwe ariwe Airways ubwo bamubwiraga ibi ngibi kubyakira byamunaniye yewe akajya no mu bitaro bitewe n'uburyo yakundaga uyu musore. Airways rero yavugaga yuko yakundaga uyu Juno Kizigenza rwose urukundo atari guha buri umwe wese, urukundo rwose kuba yabona undi yaha urukundo nk'urwakundaga Juno bigoye cyane, ku buryo mu gihe uyu Airways yakundanaga n'uyu musore Juno Kizigenza yavuye iwabo mu rugo rwose akajya kuba muri ghetto bitewe n'urukundo yari afite uyu musore kugira ngo uko uyu musore amukeneye azajye ahita amubona, bityo ngicyo rero byatumye uyu mukobwa Airways ava iwabo mu rugo rwose ajya kuba mu icumbi bitewe n'urukundo yari afitiye uyu musore. Umunsi umwe rero nibwo uyu Airways yegeze kujya kuri televiziyo yitwa cyangwa se YouTube channel yitwa May Empire gutangayo ikiganiro, nibwo noneho bamubajije ku rukundo rwiwe n'uyu musore Juno Kizigenza, gusa ubwo babazaga uyu Airways yavuze yuko rwose bakundana ariko hari amaze iminsi myinshi yagenda humvikana amagambo atari meza, uyu Juno Kizigenza avuga yuko rwose adakundana n'uyu mukobwa Airways. Ubwo Airways rero muri icyo kiganiro bamubazaga we yarabyemeye, noneho bahita bamusaba nimba rwose bahamagara uyu nguyu Juno Kizigenza bakabimubaza bari mu kiganiro. Wakibaza rero ubwo bari muri icyo kiganiro bahamagaye uyu Juno Kizigenza cyangwa ntabwo bamuhamagaye? Ubwo bamuhamagaraga rero uyu Juno Kizigenza yitabye telefone, gusa yitabye telefone bamubajije ku kijyanye n'urukundo rwiwe n'uyu mukobwa Airways. Uyu nguyu Juno Kizigenza rwose bisa nkaho yihakanye uyu mukobwa ari mu kiganiro, cyane yuko uyu mukobwa yari amaze kuvuga yuko we ubwiwe n'uyu musore bakundana, gusa uyu Juno Kizigenza yahise amwihakana uyu mukobwa ari mu kiganiro ku buryo yahaririye amarira menshi cyane. Ngira ikiganiro yakoze kuri May Empire, ukeneye no kukireba wazajyayo rwose nawe ukakireba, na n'uyu mwanya kiracyariho. Ni ikiganiro cyarebwe n'abatari bakeya ku buryo uyu munsi kimaze kurebwa n'ibihumbi 327 ndakeka ariho mperutse bigeze,
uyu mwanya rero uyu Airways yavuze yuko ubwo uyu Juno Kizigenza baryamanaga inturu ye ya mbere hari abagabo bari bahari bo kubihamya rwose, ku buryo ubabajije babyivugira bo ubwabo, ku buryo yavuze yuko batanabivuze kwaba ari ukubihisha. Wakibaza abagabo yatanze ni abahe? Yavuze yuko bari bahari. Reka bari byo turebera hamwe, komeza kwibutsa ukanda subscribe kuri YouTube channel ya Rwandan Future kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Uyu Airways rero ubu ni ubutumwa yanyujije ku rubuga rwiwe rwa Instagram avuga yuko nta musore n'umwe ateganya kuzahereza urukundo nk'urwo yahaye Juno Kizigenza, avuga yuko uyu Juno Kizigenza atamubereye umwana mubi, yamutengushye nyuma yo kuba yamwambura ubusugi bwiwe. Arangije avuga yuko ahantu hambere yaryamaniye n'uyu musore Juno Kizigenza baryamanye bari muri studio. Wakibaza ni bande bari bahari? Uyu Airways yavuze. Uyu Airways rero yavuze yuko ubwo baryamanaga bwa mbere n'uyu musore Juno Kizigenza, yavuze yuko umuntu wari uhari rwose yanabihamya ari umusore bita Element rwose, bari no muri studio y'uyu musore rwose aho atunganyiriza umuziki, aba bari bagiye gukora indirimbo nyinshi. Ngira nyuma yo gutandukana kw'aba ngaba rwose mwagiye mubona ibihangano byinshi by'uyu musore ndetse n'uyu mukobwa bagiye bakora, buri umwe wese bisa nkaho arimo acyurira undi bitewe n'inkuru yabo y'urukundo. Bakimara gushwana uyu Airways yasohoye indirimbo nyinshi cyane bisa nkaho yari arimo atura uyu nguyu Juno Kizigenza, ariko ndetse bari no mu rukundo mu gihe urukundo rwabo rwari rushyushye, nabwo yasohoye indirimbo yamuturaga nyinshi cyane rwose uko bwije nuko bukeye. Nubwo Airways yasohoye izi ndirimbo na Juno Kizigenza ntabwo rwose aho yari yicaye, ahubwo nawe yari arimo yandika ndetse anasohora asubiza uyu mukobwa bitewe n'ibyo yari arimo akora muri iyo minsi rwose. Aba ngaba rero bikaba bivugwa yuko ku mwanya ari ababesto nta rukundo rukivugwa hagati yabo bombi. Ngira ngo uyu mwanya rero urabireba. Ese wowe urebye ukurikije muri makeya ni ukubera iki inkundo z'ibyamamare akenshi zidakunze kuramba, imibano yabo ikunze kuba iy'igihe gitoya, bagakunda yego urukundo rwabo rukamenywa n'abantu benshi, ariko mu gihe gitoya cyane rwose inkundo zabo zigahita zisenyuka ugasanga barashwanye, kandi iyo bashwanye rwose ntabwo biyobekana ahubwo bijya imusozi, buri umwe wese agasebya undi akanamuhayurira. Ari nako abangaba Airways ndetse na Juno Kizigenza byagenze bakimara gushwana, buri wese akora indirimbo nyinshi cyane rwose arimo ahayurira undi, ku buryo na n'uyu munsi uwo bita Airways kwakira yuko yashwanye na Juno Kizigenza avuga yuko ari ibintu bimugora cyane bitewe n'urukundo ngo yari afitiye uyu musore rwose. Avuga yuko icyaba icyo ari cyo cyose nubwo yazongera kubona undi muntu bakundana, uwo nguwo ni Airways, avuga yuko nta muntu n'umwe uzongera kumuzira mu buzima ku buryo yamuhereza urukundo nk'urwo yari yahaye Juno Kizigenza. Ikiganiro cy'uyu munsi rero reka tugisoreze aha ngaha. Wowe twabaye mu ikiganiro, reka ngusabe kuba wajya muri comment rwose ukatwandikira nimba warigeze ubona umubano w'uyu Airways ndetse na Juno Kizigenza rwose uburyo bari babanyemo, warigeze kumenya ku by'umubano wabo. Duhuriye muri comment nawe utubwira uburyo wajyaga uwubona. Abantu benshi rero biyumvishaga yuko urukundo rw'aba ngaba rwakomeza, ariko ku rundi ruhande hari n'ababonaga yuko urukundo rw'uyu Airways ndetse na Juno Kizigenza ari urukundo rutazamara igihe kirekire bitewe n'uburyo rwose rwari rumwe ruvugwa hirya no hino ku isi. Burya ngo ikintu cyamenywe n'abantu benshi iteka akenshi kiba kigiye rwose gusenyuka, ahubwo ikintu kizwi n'abantu bakeya rwose nicyo kintu kiba kigikomeye, kiba kizamara igihe kirekire. Ubwo ngubwo turi buhuriye muri comment uri butubwire uburyo ubona inkundo z'ibyamamare rwose, unatubwira impamvu inkundo z'ibyamamare zitari buze kuramba, zidakunze kuramba. Ejo bundi niho tuzabahereza ikiganiro kirambuye
kijyanye n'inkundo z'ibyamamare impamvu zidakunze kuramba, tubahereza ikibitera. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza n'umwaka mushya muhire.